بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا خدا عز وجل إنسان خلقان ديا وشيان ديا الدنيا دا إنسان خدا عبادت بكن. وجاء في إنسان وشاوى عبادة رب خوركن وشاوى بشيا خبينن وشاوى حق وحقيقة زانبن خد تعالى إنسان را جنابا و پیغمبر نقانا أو پیغمبر إنسان ربنا رهبر. وجاء حضرت آدم وحتى پیغمبر ما حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خد تعالى قلق پیغمبر شيانا ناوه 25 حبا دو قرآن دا درباست به جوا پیغمبر آجی 5 حبجه اولو العظمن یعنی ان ایگو درجه و مزنا اوانا جی یک جه پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت نوح. خدا عز وجل دو قرآن دا بعث حضرت إبراهيم دكي دبي إنه كان صديقا نبيا دبي حضرت إبراهيم زلامك راست بو ودبي إنسانك پیغمبر بو. خدا عز وجل دو قرآن دا پیغمبرتي اويج مرا بيان دكي وجه خدا عز وجل چما وانا کرنا ان پیغمبر مزن چونکو مصیبت و بلای و مزن بون همه درباس کرنا همه بجی آنینا خدا عز وجل جی قدر و قیمتکی زیده دایه و پیغمبره. خدا عز وجل سورت بقره دا آیت 24 دا و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن دبي خدا عز وجل حضرت إبراهيم بقلق تشتا امتحان كريا حضرت إبراهيم جي أو امتحان إخوة درباس كرنا ونزانن مثلا حضرت إبراهيم آفتنا آقر أما قري آدمنا آفت باويوي قوموي توا بير مجادلة كرش كفرا خو نهات نخوار حضرت إبراهيم جي إيمان أخوة نهات خواره. خدا تعالى جيرا قو تسليم ببا قو يا ربي اج امري ترى تسليمم. حضرت ابراهيم عمري قلق درباس بو زاروكي ويچه نبون عسياني نكر. حضرت ابراهيم مجبوري جبو نمرود و قومي تعدل كرن مجبور جولات خودر كت هجرت كر اما اج دعوة خواه وازگش مش نبون. خدا عز وجل قوت يدا گو کره خو بگرینه کره خو برگو بگرینه. وجه گلی مسلمانا وقت انسان دوی دنیا دا امتحانا خو بساغلامی درباس بکه اف دنیا قلب گه چیجیه وی خلاص به اما حیات آخرت ابدیه جبرولو و پیغمبر ترجیح دنیا نکرنا ساده جج آخرت خور شغلینا. وجه حضرت ابراهیم قالك امتحان درباس كرنا اما امتحان خدا باشار لي بويا. حضرت ابراهيم دو قرآن دلقور افاده قرآن خليل الله دوست خدا خدا تعالى ويش خورا خستيه دوست دبي حضرت ابراهيم زاروكي ويچه ندبون زلامكي جو مرد بو دائما صفراوي العرده بو دقو يا ربي از با عبادتا و عمل اشترت کم خوزی کرکی مهبانا و مشترک گراند بانا مشترک ربانا قربان. بجا پیشتی گلک دبی 100 سال دورا 100 سالی بو حضرت اسماعیل جره چه بو. حضرت اسماعیل چه بو پیشتی گو حضرت اسماعیل چککی مزن بو یا شوی هاتا 10-12 سالی دبی حضرت ابراهیم دخو دید یکی جره دگو هده سوزا خو بین جی کره خو بگرینا ای خونه پیغمبر آجی راستن نوکا خونه منا. حضرت ابراهیم جی شیار بو گویاو مثلا اف خونه زی چا اف خونه که کره خو بگرینم دبی جاره که دیدید گولا دیمک که اف امر رب منا گو گره که از
کوڕێ خوا بگرێنم. قورآن جی دو سورەتê Safat di ayeta 102 de behsa vê meselej me re dike. Dibe felemma belaga ma'ahu s-sa'ya, yani piştî Hezretî İsmaîl wilo bi bavê xwe re meşiya çû dera 10-12 salî bû. Dibe piştî got Hezretî İbrahîm xewn dît قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. دبي حضرت إبراهيم قوتا كوريخو قولاو مدخو ديد قومتا دقراند خود تعالى أمري متكيد بكوريخو بقرنا كاتشد بيجي. حضرت إسماعيل قو يا أبتي افعل ما تؤمر قو خودي أمري تبتشكر بي وی امری بین جی. حضرت ابراهیم هوقاسی انسانکی راست و درست بو کوڕێ ویژی یەکیولۆ بوو. پشترا حضرت اسماعیل او جی بو پیغمبر. جولو پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دبی از تورنه ده بگو سری و هات جکرن اما خود تعالی و گران دا قربانه. چونکو حضرت اسماعیل جی حضرت إبراهيم قصدا كشتناوي كر خود تعالى برانك شياند وباوي عبد الله جي عبد المطلب قوتبو ده كريم تشي ببن ازي كيجوا قرينم دبي قراك شاندن لعبد الله كات او جي صدفا كرنا قربان جيرا حتى جوي مسألة خلاص بو. وجا قوابو قو بخودي امريتا تشتكي بكا ان شاء الله اجي ازي صبركم. بجا حضرت إبراهيم برگو کوڕێ خۆ بگرێنێ کێردانی سەر قرقاوی کرد و نەکرد وێ کێرێ قرقا کوڕەوی ژێ نەکرد. بجا جەبرائیل بەرانەکانی گو خودی تعالی عملێتە شتە قبول کرد وی بەرانی بگرێنە خودی تعالیش بە دڵا ئیسماعیل دا قبول دکێ. ژوێ ڕۆژێ حتا ئیرۆ ئەv مەسەلا قوربانێ بوو سنەتە حەزرەتی ئیبراهیم. يعني او عمل قربان دوام كر پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم جي دائما قربان دقراند وقتت قربان دقراند دحب بران دقراندن قو يك جمرة يك جيش فقير أمتا مرة. يعني اف قربان قراندن سنة حضرت إبراهيم دين إسلام جي او سنة شخورا قبول كريا. خود تعالی جی دو قرآن دا جی پیغمبر مرد به إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. دبي حبيب من محود كوثر دا تا اجا دقارشوي نعمتي دا لميج بكا وقربانا بقرنا. پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم جي دبي إنسانه قو مالدار به پریوی هبه دبي بلا قربانا بقرنه وقتی گو نگرنه demek ki ne خالص برا نزیکی جامعه ما نبه. وجل گوری حنیفیه قربان واجبه. يعني يكي گو امکاناوی هبه مالیوی هبه قوتاوی هبه لازمه بقرنه وقتی نگرنه گناهکار دبه. الگوری مذهب شافعی جی سنتکی مؤکده. شاوا وقتي قو امدرابنا المجا صبه امدرك على السنتين المجا صبه كن اول المج زعف خيرا ومظنها اف قربان جي عيني سنتك وك سنة المجا صبه سنتك مؤكدة يعني خيرا وزحف مظنها اريم بسنتك بسر ما فرضا اما خيرا وزحف مظنها انسانك امكانا وهبه قو قربان دعيدا قربان دا بقرنه خيراوي زحمة زنا پکی امی کیجان قربانا گرینن وقتی گو ام میشونو بزنا بگرینن یا دا چیرکا بگرینن گرک عمره و چقاس بی برخ وقتی گو یک بگرینه گرک سالک تمام کر بی. اما وقتی برخیم بقاسی کافره کی مظن بي يعني 11 كيلو هبن ولو قلو بي ولو برخه كي قنج بي وقت ششمهي بيجي برخ تي قربان كرن قورا مذهبي شافعي جرك صالك بي اما وقت برخيوي ششمهي وك صالك خويا بكي بسلي بي
او جیت قربان کرن لیکن 6 ماها چه نابه دبزنا دجی گرک 2 ساله خود تمام کربه کتب سالا سیا وقال گوری حنیفیه دبزنا دا وقتی گو سالک تمام کربه بسا اما مذهب شافعی دا وقتی بزن به گرک 2 سال تمام کربن وقتی 2 سال تمام نکربن او بزن نابه قربان و چلک جی گرک ویجی 2 ساله خود تمام کربن کتب سالا سیا بزنو چلک وکه هفدینه گرک 2 ساله خود تمام بکن که 3 ساله جی روستان دبن لمیشن سالک تمام کربه لوقتی برخیمه بقاسی سالک اولو گربه قلوبه وی چاخی جی برخ ششمه جی چید به بویش کلیه که قربان خود کنگی گرنه پشتی لمیجا عیده پشتی گوتج لمیجا عیده در کتی تکاره قربان خود بگرنه حتی روژا چاره عصره دوی ارائده تحیوانه که بکره و تبگرنه او تبنیتا قربان تابی تبگرنه یکی چکی خیره که مزنش خورا قزنچکی ایجا معلومه گوشت ویت چاواکه یعنی یا باش او گوت بحرکش خورا بستنه بحرکه بده اقربای خو جیران خو در دوسته خو و بحرکه جی بده فقیره وگا قربان نلازمت تفی بده فقیره تیجی کاره جی بخوی کاره بده جیران خو جی کاره بده زنگینا جی کاره بده فقیره جی لیبله گرکت فقیره جی محروم نکه و وقتی گوت ویش کلیب دیجی ان شکلکی خوشکا یعنی اما انسانک بیجی بسید ازه گرینم ازه دعایده ددم میوانه خواه انجق تیرامد که تکاره ولو جیب که چوکو او میوانه گوتین ای گوتین عایده اقربای تنا پسمام تنا فقیر تین وقتی تو سر صفرا خورونه نتوی گوشتی بده و بویش کلیجی چید به لوقتی گو یک حیوانه که بگرنه در و دوره کید بینه یک و انسانه جو قربان محروم نکه چطره جا وقتی گو یک حیوانه که قربان ولا رغجی سچمیش بکه گرکه نسقط به گرکه نزعف ضعیف به گرکه عیب و عاره تنبن یعنی یک و قربانت کره وقتی گو یک بکرش بو خود یک تشتا بده گرکه انت تشتا باشت بده خدای عز وجل دبلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تشتاقوا ونحجت كن وندريا خدای دا ندن ون خيري قنزيزن چناكن بجش بولو انسانا كي گو بزش بو خدای قربانا كي گرينم برا دقات بكي گرك قربانا وي ساغلم بي وگرك روجا عيد پشتي الميجي بگريني وگرك وی قربانه چبکش بو خوده هنکی بلا بکه هنکی شخوره ببه یعنی تتوی بده اشترب خدیس هب خیر ترا اما تکاره هنکی شخوره راجیه دا قربان ویش کلیه سنت حضرت ابراهیم حضرت زمان حضرت ابراهیم و حتی ویگا افس قربان دوام دکه مسلمانه کی گو بزه دم برا نبي الشافعي ما از قربان سرما نفرزا قربان يعني لسرما حقك پیغمبر ما امره ما كريا قوتي قربان بگرنن قربان سنتا منا ايگو سنتا منه نجي برا نه مسجده مجي برا نه جامعه مجي اجا انسان مسلمان يعني يا باش او گو یک دسته خوا بگرنه المالا خوا بگرنه وقت امکانه اکی نبه یک کاری قربان خوا باغش ولا رغبه درک دیجی او ترجیح مسئله سیا اما وقتی گو امکانات هبت قربان خوش خورا بگرنه زاروکتا زانبن گو ایرو عیدا زانبن گو عیدا قربانیا معلومه ویگا حجاج الحجینا تف دبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دبي يا ربي أم دمرت تدنا يا ربي أم جمرت ترى حاضرن يا ربي اشتر إله تننا يعني تشتكن مدح خدتكن ودبي يا ربي أم تسليمتنا أم جيفيق الولاتن
امجي دعايد دمت بجن أما بي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو الودي دبي لبيك أمجي الفيدة شتكن أم تكبير الدين أم يا ربي تمزني يا ربي تمزني يا ربي تمزني يا ربي شريكته تننا أورتاغيته تننا يا ربي محمد تذكن أمجي الفيدة تكبير الدين وقتك أم قربانا خو بقرنن وأم تكبير سر قربانا خو بدن شخاوي خوش بي وعيدا ما بركت لي بي وخدت على عمل ما ويجمع قبول بك جنهادا خدت على قرباني والجم خو قبول بك إن شاء الله. أسلافي خوش ورد الشينم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.